bagambira ba science niyo ningazo farakani ishize babishyize ngabakora ku kigo isinde babaheza zikata 300% improvement ifungiza kandi nje azagumaho kunashini natoka ya rumiri maharo aho twakomeza kitu kariba ikabasakorani kamwe kwesara shanjire kuri kiyo stambuza akore de batu ruko organizing atorede buri district asitokuriya ni assistant secretary wa executive na district zini zona zile region zini so far never organized never holding several meetings. Okay, thank you so much Mwanza. Agawa Senex bakwakira kansara bari mnonga umutebe kanisa umushogu ni ngutwara ngo mutano kinji ninjira kutugambira uko bari kutureba noreba nabine faces n'ujinyo timbarumu kandi no gwinje tindi kukiza abantu batureba basigarumuka konkana gwo guri umushogu mutano and no mare tindi kucira gutwara for granted umuramu mukuru mnonga nangwa ngabi ndekateka muna politics tuzihemu hati tugdiscussing on bitibiri echo kubanza nkabanya Uganda echa kabiri nkabashomesa nkabaziri abarukushashura school fees twine bigendererwa kugira ngo nitwe abana butwara amashomero nyenzi y'ababice mu gasho nango ubundi kuko turi abo kanyenda ngo twikirizane ngo kutarukuza yishomero ngareba hamba wizinde biriho ngabine na TV yanda kwatiyaringaho so nareba umuntu ari kutwara umushomesa ngo kwakwenda really ni mpura nagira mu bwoba no kuburabura nabanyeta agaba senate barinji abinje no bamanya ka senex ndiyo mushubuzi ndiyo muzire nangwa no kushomesa nkashomesaho kandi ndende mu politics nyunkandi kibara nangwa nyunkandi okushomesa kwanje noko kwa hands on training kugira ngo yes aza ndumugasho munonga kugira ngo iki kitone kiranga yantiremu nanyi kiteko mubandi haze nyushanga nikikora kitine shonga so katurinde tura discussing moko arho on set we have teachers now Lilian is are you still a teacher or you are a politician because that Lilian Lilian ari makantu koko kumureba ari nakantu ka yero namanyabwa kikanda kutakajwire kongakira Lilian ndamusi yabo kutureba Chevare kandi amazina ngabo rutera ho Lilian kuriyo mushomesa wa grade ya gatano umushomesa wa degree umushomesa wa masters umushomesa ryo naza kushoma PhD mwe ndiyo mushomesa buzima kandi nangwa n'ibindi biri kweyongeraho ukabona ndiyo mushomesa kandi yapfa ndiyo mushomesa akwatine professional ndisho ejesha inabasa kushoma cyakitari gisho no babyo barabara manyabakazi manyabiya ko barabara nuwenka shomesa no ndawo twara ku style ngukura n'abanyamu byaguye hata nabona ubushana no ku style abo kubaha myaka 80 mukaga yinasya tinchi hindura dini kandi tinchi hindura profession kureke bindu gukora bambiye yongera aha bushomesa bushomera mbwete nyowe wana ugamba mushomesa no ugamba hari nyowe hati nyondo mushomesa ndiyo muzire ndi government abo kuba nkozo ro bwara DC ku maremi yaka 8 when government njikori mbire furaga beara kujwetera bakazi bisingiro mu parliament yetarufu abantu kubankunzire nanyo kungubaraganiza bagumiza muri bampaka runi mbame ba parliament konko kuba memba parliament chimanyisa ngo ndigo mu bushomesa abo kuba parliament baba kwire myaka 5 contract echwa bakongereta no konka bwo bushomesa bunashomire inza kwika kuzo mu kituru nchirwa mushomesa kandi na bushomire so mbene nebero baho tubikundana sane kigambo kibakweta bushomesa mbene umushuruze no wenyowe umuramagwerizo bana gushemerwa abo kutureba muturebe konka murebe nkabashomesa na Senex ari wakibara nari mugenzi wanje wakirana serving mushomesa kandi ubu nyondo no mushomesa wa history na nedini mwenyondo yo kumushomesa ruvurnaremo usheme kuba nashobora umushomesa kubukusasa ngo boro kwa kugira ngo uriyo moro wekikati ecyo kirukurwa mwenyondo yogo umushomesa wa history na nedini tekatandikira ari nawe ugenda mu mission manya
twire mu negotiations abazitwire isi for two parties to for bajangu for the two to tango you must abantu tuza kwikirizana kimanza ngo embazo y'ibizona it takes two to tango now embazo y'ibirezo mwene basa kugira ngo iyo yace yikirizana n'indije tikiriza no abashomesa batwende bavugana na government murindeho next financial year murindeho but because that really no cyo kubera mu nju ngo kutandukaniraho oinemba zombi or government ko kwaga or yumshomesa professional kandi ukashomesa kandi yumzire kandi inabana kandi yumnya Uganda ariko neza Uganda biri so embazone ubete no teka ngo abashomesa bine kibacumwire umbwiro umuze bintu hansi bwanyuma ya promises zukuba endless abo kuba tukizobwire twarene bateka ngo no shot hakabamo kubatwara baso because habe turi kureba ibikorwa bikija bikagwaho bikakorwa sente zikareba. What about teachers? Ebari mnonga mujurisi mbene kanyine mwana wanje ndi mu MTC ko batukushomosho mesa azogwisa muzikaze hinche mbene umushija yisha yamugurese hatwiyarugire kumugurese mwito nto abetugambira ya mwana witu mbene yagumana amuragana so kumuhako haza umushija yayeso matwashomo mwaka gwaho haza umushija yayeso matwashomo mwaka gwa kabiri mbene aho mwaka gwa kabiri abayamuraganisa mubiha kuko bebeto ongagambira sumuye abayakura kandi simyonka za chips tuzirya za chicken tuzirya bazireto umushija yokorire bakuri byona teka ho turya ito tuturga kurya tushika ubwo uri abayamgira atamgira atamunyata yenda kumugirire yana mushaba mwene kutwabeto tuwadizo kwendera umwaka gwa kabiri tuko mukoreje hati yija yatweta twenda oya kana atumanya ko tuna twatumukura twenda konka wari umunwana wo muntu mbweni yatweta kutkora kabaga ko kwendera mbweni yagenda atebekanisa akashi yeje yigwire twarya twanywa kutwahereze yayemerara bajugo mushicu yajya tubimba yone shwe ngamsamani tuamureba twashobemo empia stand katwiruka tukatambuza nebigera kwa twatumanyiro kutuvuga twiruka nsebyere twaturiya bishibana uwa gatano twamusigaho twagenda ntwiruka tine wagambere na mugenzi we twayetura umukoreji buri muntu yaza hiyabenara munywano witu yagumayo mwene byabireho yija yabitebeza bwashesha dukuruza dukusasa byena eki yamukozere ebyo tinku bugamba ko katikatstariki mbona nyibona injira it is very real abakwejo mbozo mwana ujyangu najiteka umutu kaninjishuka kungano kugira ngo tokugambo tunangana mbwenu hati abashomesa nukwe babiri nyowe nduko mushomesa 2021 ndukurga mu NTC kakoba senteza abashomesa nozimanya umwana mujurisi iwe tokashomesa hoga hati yona ashomesa ho mwaka gumwe kandi washomisa na yone by'itsati yonka shomesa unje shomisa myaka mchene myaka 10 na ukaga imyaka 10 najimara kasana high school imyaka mukaga najimara rikumburo secondary school ndio mushomesa bandi utarna hapeiroro konkanka bani ndebe senteza kwije za peiroro nezitari za peiroro zona mbwe nimba manyaryora mbwe n'abashomesa twagumira mu kuba patient hati nyoni ngamba ko mushomesa aza twagumisiriza rero hanga katwiro gumisiriza nibagira ngo banoza kushwera mukazima batine bakaza bari kundeba ngo shwera mukazi wo mushomesa abo kuba nagumisiriza haza twagumisiriza ushomesa nyoranga yijanyamu abo kwetega nayetega ranganje rembabazi naba RDC mbona gumani insasu bwo mushomesa kwa no mushija wanje no mushomesa mbara high school omushomesa we entrepreneur orukutunge mutwaro chenani aina bana bari mu university aina bana bari mu za senior mbona wo bwo mushomesa government ndio muntu ba NRM kandi mazima NRM na yeji ningo kustayo byagumizamo kwerega ho batsinga batwara kuri kandi namwe kitakabire ubwe ndamanya ngo batsinga mumenye ndira ngo mbeka kace ko baziciro mu UPC bakataho furaga nanye barabuteke hoye kandi buzima umururo hango ndio wa NRM konke cyurukushasha abandi kandi betombuita bakatunga kurwa abandi bakabeta bashomesa kabosere batoheta ona ko kurwo kwa bashomesa kaba ngirengo bakaturoga bakaturogoboro ito turugayo
abarukunde bano muja kunsasira ubundi abatarukunda bashomesa konka tuwe n'abarugamba barukwetegereza tukarwo mushomesa planners education bakarwo mushomesa bakarabo mukomera bashomesa bakarabo mu primary barabo mu secondary barabo ayi barebere hona chankayitu kurugamba tuwena yebembiri yanga president Museveni naba mukuratire naba minister nangwa nani to waza kali to bakajenjere abatakashira hakigo tuwena tukaraba umubashomesa kutushomesa mbona hona yitwa bashomesa okongera bashomesa cyo ni kisaki kashe kinde tukusasa kongera abasayansi aba arts bakabare tuwena tubashomere hamwe tuwena tubashomere urujungu hona nangwa ico cyo kati mbabazi tindu kureba kucumura ko mushomesa uko ndi muzire nyina abana bariyo mwishomero hona nangwa tumutugumisereza government nangwa mukagira ngo hatukatu tubongire heme tuwaro 20 katubongere heme tuwari 10 kitari cyo kugira ngo tubashara ha payroll kisasize mazima nyongo wa government ni ntwaro kushasha na no kushaka kusasura abashomesa ubutire kikireho kugira ngo ngenda kumshara payroll nyoni nshaka kusasura konka government yindi kubeya enare naza mukanga kanga president Museveni umukumanye tubakwisha kugira ngo abadiriting abo kuba kigambo rwandisiriza nibabakihaho rwandisiriza kibanki bayisanga no kugumisiriza mbere ngo shona kharabe hwecho tunabashara payroll nondi jora gambo tunabashara payroll that's what it means kugumisiriza mbere takwa kibanki manisa banyano kugumisiriza mbere takwa wenyo kabe nishaba engare mu government planners education bagenzi banje baryo mbwebembeze mureke turebe mureke tusasibwe ngo sasibwa aboro mukama ryamuhereze mbabazi ahizo baryo koreverwa we nako ngo bamujyambabazo wera abandi yarindo kubihanyira cyo taremuka ezo jona ni biburi mboniwe waborije wera batarije abashomesa nimba sasibwa abo kubanje mushomesa kandi nangwa na nebyo nakubira bayawire ninguma ndiyo mushomesa konkanye kinkubenisha ntarwire ntanyure marwa tindu kusinda the mothers union mbwene ndiyo mukurusayo ubwo tarukunywa marwa ngo aryawasinzire nkabenisha abagenti eyendo kunda mnongo mazimo mwanya ko kugira ngo tukangakanga abashomesa tubeti nangwa kare tumuturaganisa kare tumuturaganisa byona byayangire esente zitakibireho mukagira ngo bo bwire bibi mwene twaraganisa 12 abarna mukaga ya netandeka mtujya kumongera he mtwari 10 hone chihuro no kugira ngo abashara payroll riyare ishaba ngo government ekirebemu ekitemwe kinkumu kandi no mutanturo kugamba amazima edini timanyiso kutina rahanga amazima timanyiso kuchuma yabari ririya ni program yitu nakadara ya TV West kandi tukiriya kuseshaha mukaga zihango konka tujya mwanya okuba kweta arena uno mwanya mu runga rushangwa umutawune yambara state amahiri bira petrol station yoba kweta share market umwanya wo kwino buraro wine ebyo kuriya n'ebyo kunywa birungi no mwanya mu rugo kumuraho so iweno rya hano hona je mu mbara no munda arena village and hotel umuntu watungira kucyoka twazo mukambuka ki yo program ya kadara mukamuganira hambereho kureba n'ubundi ntango cy'ibyo gikorwa bene wembere base kuza mwese Ompira kasaneme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kuri 14 Ivan no mupira master teacher musebisisi no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba Jike komushono beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose
Jose nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba bodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School isomero y'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundo y'urukwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera Orwa kabiri oru otaferwa program obuhinje n'oburisa nitwija kuba turi aharika shozi diary farm turi kureba okuwa kubasa kureba rencho wa mutwe zawe okazukuza okaziha aha nyina eri kuza kuzara okajikuza okajisya aha bwire bwo kwema so nitwija kuba twine omuhangu by'amatungo ari kutushoborera okosheme kwa no rebe rencho wa mutwe yawe okosheme kwa no jirisa nembera ezesheme kwa nehinda Okay, nyina bakira program kiri omukadara kandi turiya Arena Villas Hotel umukibuge cyambarara umwanya murunjo gwo kushangaho buryo kwetera kandi niho twakora program eji akadara turiya TV West tubatwine program eji wa mukaga shaha ino kusasha mukaga byo tuganira hambere abashumizo ko sharinga n'ibindi nk'ibyo nabwo ico umanito twavuga kitwi hamwe n'iki kiganiro umwami Felix imbere y'abashomesa kwesharinga hariho kugira ngo these people bashimiye kuba
patient konka patience mujutegureyo nangwa arona n'abanyarwanda kugira ngo okweyendeza ngo kuretera basha umushahara ngo baro they are there anoiza kubavugana nkuru mu bitaro rwa nakugira atatu yomwe yendo umushahara gwahiguru umushahara kumara no gwazi akisha na president Museveni arugamba mbere y'abashomeza nabajyangu we nakora miliyoni 3 you have had him say so many times bueno umuntu ajya atatu buri yomwe no gukora yendo umushahara gwafuteganya ngo gumara eri hangane ri hese there are people who propose and suggest that asheme kubaho non-monetary benefits zahebwa abashomesa konkara gutuzuro but they say like yanga gurapichi abaine discount umushomesa azo mu hotel nkomu abaine discount umushomesa ya na guriching kichona government bene mureba ko umushomesa abo kuba asheme kuba in that card that identifies him as a teacher ngukongo kushaba sente kanyingi some people say abo kuba ibaza kwemyaka ebiri hati expectations na unazo zihinduki after 2 years shanje the same person wawe na ashaba increment urukunje urukushaba izindi so now twaze tutomuri yeki abo kuba no bakushabezo abamwe bajya no bakuzibaha it's not enough we bari munonga bwana moderator mbeno nkuku twatandikire nangwa na madam Lilian nkuku yabishobora ati nyecho kubanza in fact pay ni hati njine nkumuzire akwasira obusente butarho ngagenda ngariya roni ngatwara abana hishomero kushoma hata bari batari kushoma icyo cyonka nikimanyisa ngo na government tekamanyire payini y'omuzire eyariyo narabamo utakakire nangu kureba umushomeza konka ekindi kitushemirire kuba nitwebuza necyamazima esente tizuro nangwa economy obundi kateganisinga no kuruga mu kugira yowe sometimes ninkira kwebuza mnonga planners bitu twine ba government waba nobasa okukwata umushomesa wa science nobwo rabe I think main objective was to encourage students okushoma sciences abuka tukagambirwa amahanga gatungukire kandi mukwiciri sciences ehibazi twirinkezo mugasho mnonga bo bakatunguka batisiga mwene ka government yaenda kores initiative yo kwenda kuencouraging abantu ngo bashome ubundi cikatwera umukora kora nsihanga ryitu konga nintekateka ngo approach yo bakozere bakozise kugira ngo abashomesa abarukushomesa sciences hati bo batunga increment ya njani nka 300% ninga 400% kandi ubu arts already twira mu service we okamureka ngo agume natunga ka center kabire natunga surprising harumu aho kushanga ngo na head teacher wishomera akabashomera arts haza yinemo abashomesa abarukutu aba sciences so shanga administrator natunga imitwaro cenana owaruku supervising natunga miliyoni icyo cyo cyonga njibani kimanyisa ngo na office oboje mutiremo hata wamuteka hakigezo tari kubasa kuja kumanage umuntu ari kumusinge ndazi arho ekitwa kubire ntutekereza nyongo umuntu kugira ngo government nubu yakubire tine sente kikacyabire kinye cyo buryo kugira ngo abashomesa kweraze kubongera ebongere bona uniform nko kuyagire kwereza abasirikare initiative yo kubahereza bakoresa abantu bombeka kubatera hardware yabo ikabatera hubona koporo discount ya kutunga na lieutenant general ya kutunga nangwa na full general post ya kutunga tindu kureba ahabwenshi yo government eturaneteka ngo mushomesa emutwari kukwera kwenda abo kubanyoni intekereza na wareba abantu abari bemberi hangeri in fact na plan azabutwini tubara kubasa kwiyumuka sasiroko bakakureta ngo aba commissioner mu ministry na baro actually qualification yo kubanza no mwegese ubuyi so washanga umuntu ari kutwara umushomesa ashomisa abo turi kureba twisimsa ngikitine mugasho nyewe nintekateka ngo tikicire kandi government ishimiye kuba eroze rumbazo bucirikari abo cyo kubanza ati turi umusada damu aha abana bakubiri bari mu final preparations zo gukora revision yo kuza kuri ibyezo by'ahamero especially P7 senior 4 na senior 6 nubwo bwire hati ubwo bashomesa bedimere
nchimanyisa ngo abana tubatunga service ejo surprising abashomesa abarakushomesa mu private schools hata bo bakagumizamo nibashomesa nchimanyisa ngo waje leta nayindi matinda yashomese akarumwa kabona kabaho so bo bakagumizamo nibashoma hati amwirwa byona noje kushanga kandi turi kwebuze vuzo abwinja amashomero aga private abana bakofumingire mu ngo kusinga government. I sometimes when nimbra umucika wa kabaro bashanje mu kitara ine entara y'uburo bakambuza ngo aho wija vota atanani kunani ndabona atera nago mu kitara kashentara n'urugare byo n'ibyaci atatunanye kunduka kahumbura when government nangwa kibiriya ni anagamba atito abamwe bo kujagera katubura nubwo kugerezeho kujidefendinga ubura abakureba bo ngati batanaga no kutera mu turi ushoberwa n'icyo rukugana cyo somebody said that it is hard to defend this government oba kana message nabona muno kigo n'amazima genyine abo kuba umuntu ashitamire kurwe nkumiyebera noshane nagumwe ubaturana bari mandinga kugira ngo agire sente zabongerwa nka government kakoreka ngo ico ticeri cyamani hateze promises zo wala kwitegereza kurwe imyaka banenga tinjishwa cy'nyuma kongati twine tamu tutandika turushwa mu tubaratandike nibasho yes and now tukachimanyira hazabaci mwena numanya nk'ikiriya ni yagamba abashomesana bagumisariza n'ubundi bine mbabazi abukana cyo kumutwarira nakana n'ubuhinzi nakibiyona akakoreka ngo nakutoba nako ayihe mu muntu mwene ubu ahabu kugumirisa kwabo hati government ikachitwara for granted nyena kugambere ngo strike yo kureba abashomesa batwirimo nka polisi yimuke kagira ngo ya striking because ubundi nayo tugikolise nk'icyo kubasa kuturinda kuvumwe bembezomo tubari kubasa kumara biro bishatu bataka bungire sente zabo ninga ngati ka UPDF kagirete mbundu twaza hanze because ntucumanya ngo tubabatinde security hangataro konko umuntu nakoreka ngo umushomesa yayenda taha gumumuka twasi aturi mu weeks almost to kweza amashomero gigwire government twachi tugire no political season ni turi dushobora nturonda karubu turwenda kumanya abashomesa barahi abana kutira amashomero bariga so nyo nintekereza uka government cyeshemire gukora ati cyaje basika ukugira ngo abashomesa ba sciences babashare sente kugira ngo bongere n'aba arts abo kuba bayikomitingire nko kuturi kushanga tubone sente ubundi hagire byagwaho ubundi hagira emergency yagwaho government butoshe twiremeye y'amabanje ekigire mise kuri yibanja ekareba ngo yashashura abashomesa sente zibarukwenda nangwe kagumane babiha konkereko iri kongera mpora meanwhile bari mu classes bari kushomesa nici kwa kutari kugira ngo no kurangwa ejo nka sector kayine mu gashoti bagibazere magezi nintekateka ngo tabuzere sente ezo kubasa kutebekana sabashomesa konkanka government eyine byisizamisho nkana ekigenderire akindi kutekateka kutishikira yabari munonga umwami Senex kiro tugiye no misho no kuganira shongeji iburi omara kureba kugiro kwara yomana ari shongeji yarabuteka muno sometimes back we had statements like everybody can teach arono wazengo bashomesa nibingi babasatama bandi nango ndijo yambuza tubarahika mwacingire n'amashomero gabo so when there are so many statements being said omwami Isaac yes shonga igihe turiyo kuganira kandi umucintu cyenyine hakiwe niwo ucira umucyenyine ukiyo mu ishomero saving karenge watugambira ko mwine kibine cyane cyawe tu so there is natu kumanya umuryechi the two organizations do you have one say or you differ kandi chindi ekiryo mu mashomero right now iki akwatiwe maybe you are representative mu mashomero hari iki actually abana gukora sindikire because we parents are wondering abana kabagenzire bakazayo turebera hamwe bashoza list awasapa usanga ishomero n'abana magananga abushomeso hatwebuza how does that teacher cater for 200 300 now amashomero haroki kandi ubwire bwo kwezi kumutwamara numutunga feedback cha mwahikaye wabare moderator nani ngushaba mtakagarikira mako wagamba ko wambuza ho mberejo ngareke nyuma gace chiri natutwena
inatu twina maba science ba arts mwene tunora tukajurore indimi ibiri ko kuzagamba utwa science we kabe turi bashobesa cheche so inatu twa under leadership ya secretary Mwambaguma ninjuke 2022 July ebirobina president wihanga ochirohuna hati kandi permanent secretary wa barariho bwirubwe wa public service ni wogo ni warhona hati minister wa public service ni wogo minister wa education ni wogo mwene kikutangaza nkigira kiti bakaturaganiza ngo bakutwa sente umufezi de mana konkichi kushasha moderator n'abaturikize kubaraganise bagamba phased manner by 2025 wakana bateka shingwi igurunire bari yahwiriho kubijire kuza kuba kushishikara 2025 ya kape benyine babana be baro bakateka nguninke imyaka igano I think so tibine so nubuzima haza mujuke n'abakama banje tibine so nubuzima baba barakora ikintu kwa nshukuru mwene bashobe baturaganize kuba turaganize aba uputu twagira ngo mwene katufe twakumisiriza baturaganisira gata kusuweva tukategerize nako ni byisho bya bane bibagira bata byisho bya mpererayo tukakarebire ngo haza bakutwamaju bane bena gutufurukoma kagitu kanzamura mwogwa kachako wambuzaho akakwatirira nembere zishaha ukweri umushomeso womwe kushanga ngo ayishomera harabana 300 manye y'ikutura isinjiro hari yishomera ni mutwantu rebana ne bageta kabebe town school aho ngushomesanya kayejo haro primary ne banda abaho buri kasheshi ndikiburinguriza yo ndabashomesa batakurabo hate chiku embere yo kuba kujitwaza eringo kutwaza yayinde ya uputo mu second term abeje ne bacera kare nanye muntu wabanje ne bazayishomera beyerere bibina bastama o habone ko mushomesa mu hatenka primary natana cyo musho kubanza abeshongoze cyeshongore cyihanga zo mushaka kabiri abagera ngo cyako nini abeshongoza abajeza aza muntu omwe amujurize wankora kubi patriotism bitu no kujya ngo bacispenga ponka ogo patriotism ogwe muntu ki ko ba patriotic okakore bi patriotic benyina bakutugambira patriotism wazo wanshisha kanga kari uruko wangambira patriotism nchimugambira ntinyenda sente nyingereza na mutayi wanje ati waba opposition so opposition ni bachandika bata kandi patriotism ni bachandika bata kandi sente manene bazihandika bata chejongoro chihanga bazomcha kabiri bejuse cha kunini omucha P7 obagambira ngo barundo butabo bene bari map ya Uganda ziba breaker bazao be breaker netandika shahina ewa shamushanju baguza kurya bakigaruka shamwenda shamunana na bamwe bacerero no just buying time is no not a punishment to the kids. Of course ni punishment ya mwezi gamba punishment wachikozesa kubi ni hano ryenyine umwana kushera ishomero zikakashamushanju akargayo yuno murana arabaho nagaruka omukitabo wa checking atine cyahandiki hashahandi orachi muhereze no hamwe muhereze taroho muntu oyinobwire kandi obwe ekikubuntegeza munonga aba patriotism aba kujishomesa abinji akwati kujya on TikTok abinji abantu abo abana bo bari mu private schools kandi itwabitu abuja ngo akasente ndikachi abitu bari muri bona bashomi azane ino wayongire ngo nibona bagiga hari hasho wagiga hari utakushoma kumano sibo stane obugiga hona twija kubutera mabegito abana babashomesa nitwa bito babashomesa aba science aba twakushanga batusigira baguma bakusigira rutambo ragumo no gumo no yeneka bari yenyima no guma no gezaho ona turabaye ko mwa mujurizi katushabe mukama haza bagena mu biburi ngo bagire kwikiriza ngo kwikiriza jiro kwikiriza abahirwa bikiriza abatine abahirwa we bari munongo abahirwa bakiriza batine kibarebire unashobora haguma utegerize kubyaba byisho byampererayo abamwe muri muza kubitaya abamwe turiyonza uritarenga ekikurushasha munongo mwa Vincent harakantu kamwe namwe wanyijusya
owafiri no owafiri kashiti nyowe nkatandika obushomesa appointment yanje negamba 98 urukumi rwenda 98 konka akasenta kuna bene ntunga bakahereka kunyongera 2021 ize shani chitunga mitwaro chinana omwoja abana bonshomise ku rugobwo mabamaze university 2022 kandi mara university ngamane myaka 10 ndakatunga gesente za graduate ndihanganye nibo warutera wo gushoma economics so university kuna bene yampo kumbe yampo abana bonshomise abagarikire abakatunga bakashoma physics na history physics na mathematics abanyamwazo batunga miliyoni ina nyonyi tubayo tutunga kinana ha myaka 25 umuntu mushtimfire patriotism yinko zirikane yamani kushanga umuntu unshomise nyimwaza ragire Bishop Stewart Dingambara University natunga miliyoni ina nambaza mwe mirundi 3 n'icweka mwena staff from do you still eat together tuyire apana bari abantu bari cyenyanja kandi mwe n'urukoza nayo rebezo kunyanja absolutely haza na staff from ekabafani aba science kwa kugenda hijanka mujurizo wa science astama shona kukutu astama kukutwetererize peace amweyongera Vincent amweyongera ngo nako mubuze bya practical kunuwa abari no bakuteso kubara akabina kabo bakabone batera miliyoni 2 kashiyo kazitera yitontere cyaro kashi bagura mandazi maguma ngushi akwiza kuba mu staff room nambwe no apana utakatereta n'umutima mubi ethics tugambira you see I'm saying if there is hatred and that much conflict in the same staff room ahubwo n'umugano mu staff shugumisiririze shugumisiririze mwa mu Vincent hata banze cyo kurebero ejo yikuturamo no jabone shane je hotel iturumuje kunkamuka mu hotel tindamuruge kandi tindamuhebutwa mbwe nito niko tukora mu staff room akajwa ko nyine kinama batuma 20 bushati wo ukaraba ine 200 mbwe niki tukora mu staff room neki nishara mbareka gumana imbaringuriza kunkana bwiri matashemerirwe kunkati niki ndakikorera manya bible negera ngu love one another ngishate kizira kiro ndakirenga kandi ntuyirombo kuri stayo je myaka iri kurenga 5 y'intuye nishaba mu kanisa love rero ninje kugeza aho njigitane na patriotism kunkana nishaba ombi wanombuza byona turukwendera abejaba bizimana bashasha primary ni nyingi za government abaziri twabako basindika ntushasha mwe twandusha government ejire patriotism mwe ni ejiteko munkora haza kugamba ngo ntwenda kasente baje ngo hakanisa pana okwakanisa mayani chimaizangu kojizire ngo tokwakanisa chiwandaganisi nanye tinkwakanise echiwa yanga kunkore mwenda twashaba government egeze ho nyabara erundane abashomesa yabagambira mu buryo burungi ngo haza kuza kushuba kuba bihugu no murundi betuhendero o program ejo nayo tuzandijo namwe turuze uzo mu karuru mwishibije ko nshaba karuru kundaje ngo ubonekero kace bonekero kace kanshaba basho no kujango nayanga hapana ni nure yangu ukankora kubi GDP reka mpende naka GDP yanga kinana na mukaga President Museveni ajangwe kuyongera more than 1000 times hateze sha mwishipate mpereza hoka nka 50% niyo kanta kwenda 1000 times ona mwamuhereza ni mana ni bana ashisha 1000 more than 1000 times hati nyoni shabanka 100% tokwenda camp oreba nkanshondo ya mutayi wanje mu 300% ona tokurango nayo ni madine sejo mwamuhereza okay tugezeho webare mnonga kumpeza kanyaka kandi kinani nshaba nani ntegateka nko kuki twishibana abandi batahibanje reka kigezeho kikorwe nakyo tuhendere webare mnonga bampurikiza imbera njya wajura ririya nebo kabihona namazima nazo nembabazi konka nabiho no mushija kabugumamo ona bona nukoko aho kuba nawe ninta kwenarje bueno nyowe ikintu cyabashomesa hati turiyo mukaruro mwa mujurize haza umuntu naterese hatabashomesa tutagamba ntagamba
hatumanya hatabaza kwetu opposition nyoti ndu opposition tindi ba opposition abakwa nyonsho But miro how mwenda do you rule out that you will never be opposition? tingu ba opposition Because you see, the founders of what you are in were once in UPM. wale kasho opposition mani ye atukuba kunyaho katujengo mutware bwagenda kugira ngo none nguma ho nintaru oponinzo Nuzo mchikuba chije. kasho mani mbado nogenda nabo kana ekikuba kiro ho nicyo kuba ningenda kandi hati nyoni nza kwarure kiro hati na katugire ngo god forbid ngo nubu yakwate ingoma yagitwara hata nonda kugira ngo ninguma nintere nuru nimboroga umuntu yafata tomgenza Samson akafu ba muzika ninguma ninzachituru ninchitera ngunye mukesha nyana ndakurge kuntamba gwena yafana nyobwire bwanje nguja kwika nyowe chingu benishaba nkuba ati ndyo muzire mali nyina bana nibazankahi omwishomero kandi nkechi omwegesa yanagamba hariho abatakufiringa peinejo abina bana for example ngato mwana ori ndari takumanya strike tari kujetegereza umwana ari mbara juni ebyo takubimanya habo kuba kasente kagirekata karu umuntu abanje barinza municipal tubakubimanya konka bariyo witu Katembe primary school abaryo windu babyetegereza abo kuba niyo bizire bita niyo biri kandi nakasente niyo kazirekata katari nyakingu benisha ba government na planners ba government turiyo mwire wakaruru mureke kutwisa abantu tukabure cyo kugamba kuko cyo kugamba nicubura umushomesa nakubuze cyubuzo notandika kureba side zone hatu noguruka nogamba cyo mureke kutubuze bigambo umwanya bwo kanga mukagira ngo twaza kubabinga mubete mubarundani mubete mubashagike mubete mubateka umuntu mbuteka egeno resistance movement mubete abantu mbaganire mubayereza amasiko mureke kubiyamwa amasiko hatu wanoronda karuru nojo tumumpa karuru waika abashomesa nojo tenje otumwe ni moto mbe mumpira hire kwa karuru mwene nyowe ni mbandi straight mu kugamba kwanje ni tukamushomesa na nyowe ni nshasha nawe kandi utarenda shasha nawe okajoto kuya opposition ikindi mwana mujurizi no uromuntu yaja abantu bona bakunda abakwemba gambo abantu bagizire kashimanya nibire bigambo byo mushawo mu Germany wa pastor de yazaruza is it Martin Niemöller who said that they came for the Jews, I was not a Jew. They came for the gays, I was not gay. They came for whoever, I was not one. And when they came for me, I was the only one left and nobody. Now, hata babukureba hunani wachigamba kare tibine yo bana hata gambeki taine yo mwana na bihuramwe nabaye shari no mukikati bine mubashomesa kasha bakutera karuru kabine yabana kandi bo kushaba karuru manyo wundi kushaba karuru niwe ndugambere gesha nimbaso utagambere rutera akortera ko yateko mwana merehira riyo nakora ki nashoma kandi ubwo tamutamere haturutera ko yatwara mwana mbarra juni kandi ubwo tamutambarra juni manje nuwandi kushaba karuru nuwari kumpaka ruru hato bor kure banturondo bururu tukuja nturondo bururu kuba barutera ho squared nturondo bururu nguna nuko wakampereza nawo karambugane ashemero ebizoba nakuja unija boda umwana kantera ho mbero boda nwabe navuga mbona kunaza kuja boda njant kantera umwana wanje wabo wambayiro mukaga mutera kumutera atona lebo nenje timyendo mvuga apchi yawe umushaya ashemerwa yabana letere kumishatu na mhakashanga hata manyecho nicho nawe yanterira karuru utajya uniza kuzowe kombe kayo nanga kumwomberero mu rutoki apana hata gori yo nashasha nuwe ndukwenda hakaruru kandi wendi yo ninkashaba mbona nani mushaba karuru abwenchiwe ndakwenda ngwabeje ninyenda kumenda atera karuru we bataraka muterera mani nyenda no ngwagirizo ba that's how majority behave are kure acharho nawe muterera karuru akwatujangwa karuru wano zakore yabanterira karuru mujurizi kaka katari mudini kaka katari murangi kaka katari mukara kaka katari mubugiga mbweni nyoko beba base kantera ntari mugiga batagendira hadini batagendira harangi abwenchi nyoni njigendera abwenchi nanye ntakwenda na wori yo wakanterira shemero kwarange mushomesa primary na woto erenge natunga 85 abwenchi nonta kumwendeza miliyoni ngwaji kwati hati yakwata miliyoni nare to hoze nguna kugira ati manyecho kureta abantu bakwata amaraka bakwenda kamero na dini no reba ku politics netini byona nibigenda kumwe. You see the angle at which you are looking at it really and Netana, her whole majority of the politicians like you
ribendo riyo ruguma nagira atabo kuvuga n'uburyo n'ubumwine you can control konka hati yo noreva you suggesting now bashemiye kuba financial independent and yet now at you lose control over them. How do you control people how money? That control manya hati nyowo kunterera karuru chikumanyisa ngo ninye kukiza bakazi bisingiro bwenge chikumanyisa echo chimanyisa ngo abakazi bino bwenge konka tungire chance abantu bagira bata bankunda kandi bankunda bine bakuntekateka okubakorera mwene kundenta bakozire akarumi bakakwima manya n'umuhango nohanga ohangura yes noreba hati we ampaha panweji no tujwekera nko mu government ini binje byo kumanya you've been there. Now how did it come that the government that has so many advisors everywhere sat in its wisdom bashanga chiri right and fitting kuronda abantu ati niko kwakuzo mu katare ka central akakitu kambara hato kajuti mwenu abashubuzu niza kujiro kunaba kwatiraho konganye nda kwihama bakutukura abashubuza bakutukura muzaha imabana ari mwiragura nka Senix soup ni mwenu hati okajiroti. Now because I mean over whether black or white these people are traders in the same market. Ninyebuza the government that reaches a common man that is fully represented by you, what you've been doing as another DC. Chairman, whatever. In its wisdom, how does this happen? Because on policy formulation, what is this? Because it defeats reason. Abo kwankanta chiri mu kuchipuraninga konkanka chimplementinga kuchizire na chipuresinga omukuteka kwanje ni nteka ngu bakani bakundisa abana science abo kwani barabana bingi bakaba tafa ya science ito ashomire uko tafa yo tukatina za physics oikare mirambo ogamba nyungu ya nyoko ogamba nyungu ya mweno hurra arts ziturumu haza muheru gwebyo oshanga wawa oshomire arts otako creating nanga shota kupanga wotindi kintu so nyonja ku government okongera aba science ikane yenda kukundisa abana nabeji nabantu okunda sciences konka ekiri kutera mutuma gwanje kikabushisha kawayonjire miliyoni na iwe prana aba sciences abwenjo tarakwasire miliyoni 2 nechichweka kare omuntu ekateka yanje katuje ngo kano ndakundisa abana kushoma science abwenzi zabire miliyoni na utarakwase miliyoni 2 nechichoka nangi 3 owasanza kajireti yati zara ati kugira ngo omukundise kintu omutemo mutumogo komukana woriya omuteko mbutika mano rebe nyongere kabihano ekaba sudden tiketuraho aza kuchaga kweturaho itoba ati kitwa gumantushaba washotumbwenu mpora kati weturinzire ibyanyu tubikushomoroka mukushomesa mwenu washote bikushomesa bwaba ati buri muki kantu nyongirano okongera tikane kishabe kitine shonga na hati kitine shonga konke shonga ni kawayongiro wa science miliyoni na agwecho wa atshota kumuhisha kandi abito tukugira ngo mwongera abashomesa sente zibakwenda mwongera abashomesa esente zirabi ho mu rurengo zikabateko mu rundi abako sente tuzikumara ngo kuwagamba abantu ko government kubayombere kawaine budget numa mkaho bakamongera hata natunga miliyoni 18 12 sorry akana atunga miliyoni 2 nechichwe hata natunga miliyoni 12 hati waikao aine budget na ine budget na jira yagobera aina allowance umushomesa tine budget umushomesa tine allowance umushomesa tine ti oyire hochoka alimuka kugobo kwanza korwa katano omwaka guhwa ogundu guhwa unaruya reto kurengwa aho kugumisoriza ukareba ngo warenze yabari mnonga hirya Senix hariho noreva there is always feedback abantu batunga ibintu kugenda misho hariho nangwa nabugyo of course no muri ko government hari abayo bakwesharinga no actually hati kirebe kirengu noreva arushije bamwe bakamba mweta Marco Max akagira ngo mumagara gigona kata kamanya gicinti cykwija free of charge kugazaro kayi yakomere akagira ngo kimwe kikakizrampa now hati
it is now like a way of doing things kugira ngo numuyomba mugire kimwatu. You keep quiet and die in your silence. Now egeshat waba turiyo tugeze gutera gishani hariho bari kugira ngo nanabariya abayonjirwe utatekateka ngo baka concentrating mu class. Some people say ngo abo bantu abayonjirwe kubagenze bahikayo hata nakora imyaka nkengahe aritayaringa hati kimuyamba kugira ngo yagena nakasente kashikire wacenga agena nakasente mwe nikashikire hata chikayo azakore byi because esente zo kumurra no manya okubukugenda ati nacho nintekateka abaru kutekateka batyo kugira ngo bagwire abo kandi gabasa kubagariye amazima twicarizane ngo abashomesa turi kureba nonkanye respect yindi kubahereza icyo kubanza n'abantu bari kugumisereza icya kabiri umuntu bari kubasa kuba mushomesa yaba timba passion yo kushomesa because harimo umwaga mwindi munonga manyatu uriya ni anambara ku rugo kubanza ukwikorwa katano konka yayibwe ngo n'urwa mukaga na sande nubwo bari bakunda bacebera ibyo abana bakoze mu weekend kandi asande evening no mutari mushomesa nubwo yine gukora scheme of work yo kutandikira ko kubanza so n'umurumo ubwo bashije abana bakazi batwirira basacrificing hata umusacrifice jo government yabatwara for granted terkwenda kubongera ntureba bamahe bine duka bakugura mu bakorese special y'ukombeka nangwa actually na n'ibindi byumuka za sabundi umonyo parafine n'ibindi wazo muduka y'amahedrume aba police bine business bine eduka babaterireho bakubaguriza ibintu bitari umushoro abashomesa bo bakakora hangu murisho nayo kana association kuko kugireba kandi basavinga ihanga kandi bakunzira bira mutima nangwa yo in fact nkira ho kandi bababire bazomahe bakazom police bakababazamo abw'imicimbi orango umuntu abire canda cyaro yaba umushuma abantu bakimutuntuza yarondaho kuzahabura ayirukanga taho umupolice ayirukanga taho mu UPDF omunanko mu mahi hata abo kandi government bo ndubiri kwataje munonga yaye mugo mushomesa ayatandishire era nambuye rahanganyo akancungura haho kuba by the end of senior 4 rukabora tatari kugira ngo uzo mushomesa nanye kunindura nkabo ngwini ntekateka ngo twine gukora cyangwa cyo kubasika ka government erebeke ngo yari kugonayizinga contribution y'abashomesa yabagira hasente kandi na incentives zitukurebanehereza abantu bakoze ba government nabizi bateri babone kunda umurimo gwabo no gukora kurungi kiri mu program yitu ya Kadara turi aha Arena Villas and Hotel umukibuge cyambara maili 2 aro petrol station bakwita Shell Makenke ugumanya ntugu it's a brand new place kandi no buhereza bu professional kiraho waburi umumbaza utungo buhereza bu twazonka humuro kace utarga TV West Ompira Kasameme otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kuri 14 Ivan no mupira master teacher muze BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK Commission Betty abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikira
gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahabwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto nebyemizano muri Barra City aba Laksa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibirizo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwa mukaga rwo muziki mixi na ba DJ bamani hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barra City. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa mwizi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yinkwa bataka mu nkwase amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora gasha kirakuyotenda omakaga ndengaronda musema Tata wirangoko love you, sweetheart. Shovanjiriwe, I love you. Sunday. Naza Kampala. Niri mukubaza twabaza twazaga yaza. Twaza budo. Mbwenu na ati naribo abandi bahari. Ati kunaribo abandi bahara. Yes. Ariho no nabe natangiye kwandikira. Kunagira ukora Kampala. Yes. Mureba. Kumureba hati munamu. Nishangari warden wanje provost warden. Mwenu ku tuba turi mu rukiko tuninjira abandi kuja mwenu murabura ati ndari bakaba tari kweta Silvia ati yateguje n'izina ryanje rya kabiri enti ngamba nigisha ati wamanyota turokimanya mukana arakwandikiraho ati what Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burenge Rwizoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munangwene Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK ko mushono beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda Barra City bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bwo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School isomero ry'omurembe abwa Nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakaramagezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi
Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka yanditse shaheji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegereza omucha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera. Kahumuro kandi turi yamanya kuba kweta Arena Village and Hotel mu kibuga cyambarara amahiribiri niho mwanya wo gukushangwa batayaye turi mu program ya Kadara ya TV West kandi obutugumira abona ntugamba tugamba mbera ero mu ihanga ubwa hati na munonga ero kwata aha bashomesa emberejo nembera yo kugira ngo abashomesa bagarikira mu kesharingwe tamwe gine tandika kandi bachikarumu kuongaro shutu mwentu bagaruma wokuba it has been taken as normal haza okurjiro mu kiganiro kite kitugumire maha tugumire tureba ahabwache byo na biri biti nangwa n'isheme gukorwa ubwo twaje kubaho kongera hayongerwa side muri side ndizo yasigaraho nitwebuza ekikaba kigenderirwe aho kuba is looks and fair bright mumza yatwegita bright utwiraha Bright tumushomesa konkana umunyayuganda konkana wayi naha kushomeseza but Bright ono we nbesharinga kandi na abatwaro mukasheshe na abiya yo mwazi Bright twakwakira program ya Kadara ubwo bari munongo ufitensa mujuzi nabona abana acererwa bita ina abana bari barere rasmi yanje kandi nankiro umukoro ine tantiyukanga kugira ngo ishema ryitwa yambara sekendi maze nyaka ananitana so twati no marathon yo kushebrete na management omutesa program nabari kutureba eshonga y'abashomesa none antari kwenda tuji ngira abashomesa bo ayindi bwambara nkarujoro coordinator wa national platform ni bari ntunga reports ku goma district abakozi ba government byanga no bonka bari bati kwasa batandikira mande okwesha alinga abashomesa besharingire abananka ba lecturers ba makerere na other government universities they are saying ngwenje shoro yabo kinunji rero harimo abantu batakushomesa ko ngabakora mu universities non teaching staff goba turane ba besharinga burizo mwana ati nyonkanye tindi kwishirizo mu idea yo kwesharinga nyonkanye habo kwa niteka ngo government yaine ba planners barunji okwesharinga kukabe kutakikaho twatiri ba MPs barunji bakumekiko kwenda because umugashowa meba parliament umuhango munonga ni representation to identify society problems and take them to parliament ekabe capturingira omu system yo kweta appropriation. It is also a role of a member of parliament. Hati rero muchikora tasuru ana oversight role mukora takwanga sente zimwatira budget ezo kore ki zichurone zikozireke cyenyine kimwaziteriremo haza tukizire ba politicians abatarafa abantu ba. That's why
workers in each and every sector barundi basharinga n'abatakesharingire they are not happy wabuza abapolisi tibakwesharinga konka tibashemeriwe wa polisi omazira emyaka 20 naturumuka kushaka kweta mama yingira pole bamuterera se mu nyoko yashasha ati nabajati mwaterera ngo namba abakwa nabatine sezo kumuraguriza yes it's a true story abana beye bo polisi abinji tibakushoma abinji tibakushoma by the way abinji babatwara mu barakso wadakora research abapolisi abinji bakabatohoza bwa microfinancial institutions bukwata mishara yabo umuntu nagiye kashara nango n'umuticazi kiri muti very common. I don't know if it has been worked on there umuntu nagiye salary roni bamusharazi wayo bagumuri bashara ashara kanu police nibajonga amateka tukufukiriza kweshani hati ni bantu bene ngo zenkaye UPDF officers timshaka kubagambo bunonga abwa sensitivity yabo kongana bako kusitamana bompora ohunami orabakambira mwazo tabita television konga turukubi mwero reba ngo abantu bone barukubi bagisozi n'abandi now ati nyowe ninjeranta kunagira Namibia nangwa na Rwanda nashanga bine police ndijo bo police yabo timishara mingi they don't believe in huge salaries bone bekiriza ngo umukozi wa government kora be nakora government yata umbara abantu bamwetingi yata mu supermarket ura abantu baje unanye kuri nko omwana we yarwara akayiko mu irwaru habe treatment erikoreka ngo umukozi wa government yatahamu yazo mu kibanda kugure motoka aba revenue yaja tayame teacher this is my identification card aba revenue bamuhereze motoka ashashure motoka number plate bamutereho exempted tax exemption kwarabe nagura pichi ye ko mushomeza kushebe ko nagura pichi yo kuza kuvuga ari kuza ishomero kandi ngo ashashura umushoro because abiza pichi naza kujivuga ari kuza kuhereza abanyayuganda omushomesa tashemeye kuba nashashura mizi omunju ye konganjira mu barracks yambara ya police nashaka bashazo amizi bakagasharaho kare ngo birusi urabasha miliyoni zigana no kurenga kandi government ne basha government estongore cha government cha mizi ne cha government police ne ya government hadi government ne shero government bishobora mwene nyonko mu Uganda kubura kukikaumbura hapo nyonka ne nyonko bakora tagana kandi karohora ko cha estongore cha government cha government therefore armeme ndiko kweta nani monetary benefits ebikishemere kuba tukosa treatinga ahakwereza abakozi bitu umukozi witu na nshasha umukozi ukutera kare akazwara akazamura umu ngo mwana wanje jebeje akatera kare akataba uniform akaza kukuma kato businje nkunda akora kasente kanje nkatwaso kahuriye ubwo umukozi uri kutera kare akaza umwirwaro habe bironda bijunzire abakazi abaryaho abakunywa marwa bakunuka kanwa abashije bakunuka kanwa nashaje nisha yashama usongo haruta yobomo kongo mukozi kogwe ngutayine buraro umukozi kago mutayine shi tayine buraro so none intekateka mwabe a comprehensive policy yo kureba omu welfare general welfare y'abakozi bitu abakozi bitu n'abakora batunga umushahara muco akonyo tikwikizana n'icyo mishahara nyongera nyo tikwikizana naco hako government ni zako jita pressure bugyo ngasha bo mushahara ushaka gutira yukuza government ishati ngidawo nyo tikwikizana naco so ngaba somesa trying to advise the government yango sheme kuve eine alternative yes nyo itwe kama national platform policy yitu nejera ngo mukozi bashime ko natunga discount aburi service yakubana atunga ngo mukozi oba n'umushomesa abo n'umupolisi oba n'umucyo oba nowe gombara abo n'umuruka wena ni mugambera tingambira abashomesa bo ninjira ngo umushomesa oba n'umunyamahurire boniki omuntu yataha omu supermarket government shime ko nemutera ka discount because oruko kuza makara weta kumanya yabi yo umushomesa ni umupolisi ngwena ende mitware 5 oburyo umupolisi oba n'otunga miliyoni 4 oba n'otunga miliyoni 1 oba n'otunga mitware 10 oruko kuza makara takwenda kukimanya orukuzo mugati kandi wenda yakurya nabana bari bajya kurya o inishomero yana shatinga mitwaro nkaga kwezi bambe tamu takwenda kumanya ngo mwana no police nyinga no mushomesa wona ine mitwaro yenkaga so ito tujana ku government shembe kuto a specific policy for these workers
babayambe omwana w'omushomesa atunge access aze mu ishomero atunge nka 50% discount. Bana bashomesa abana bawe mushomesa we government yane shomesa abana bawe ejo kwesharinga nobiza muki government yane kuraguriza oine he mwesho mushomesa nabasa takwatya ngutayine he insurance card umushomesa gina narwara ari hesi mukuna kugamba nyina ari kumuzara umunda ako endwara zatu zabakikurizyo mu mitwara atanu ngagasha kinana nabatazini ko kayama namanya ati mawena yarwara natambura zo mu irwaro bamuragurira ticket yanje nawe nazo mukirasa shemeri omukazi hati yata kuzara mu irwaro rya government ngedi yambara bakaza no kumushemeza abatabiti basira bakaza mu irwaro batoroka bagenda nabara munawe ashabatire kazareje gonga banya mubaza kuzo musiyete emitwaro 8 miliyoni utazini no sigo omukazi no genda so nigenda kugambira ngo government genzere yasera ebintu byo bikabire nibijyamba nibiyamba abakozi bawe kubaho so ndizo nabasa kugira bright ati you see ukoko rero nogamba government ngo nebisera neshange kubisera that's how it is kongana mwe kuyasente nizikujibiza umwega tuje mu mushoro kuru hati iworo kugira ngo noza kusubsidizinga buri kimwe cyona. Let me give you statistics. Abakozi ba government bona tibakukeme zwa 40 bona tima kono nchenga munasha tuneshatu emitwara tuneshatu yonga icyo turi miliyoni 50 icyo katuruho toreka tukashashurira abashomesa bitu icyo katuruho toreka tukashashurira abadokta bitu mwechi government zakare zabeziriho zombekera amajuga abashomesa kuraramu zombekere amajuga abadokta kuraramu n'abashema the whole of Boma hero akuko nagamba Boma abarebe ba TV West bagendegereza even when you go to Fort Portal haro akagongo kona akaba karhamaju nakoro fone baketa kagongo bakabane baketa amajuga abadokta n'abakozi ba government kuraramu abakubizira amajago genyine abashubuzi bagatwara no shaka umuntu atinyoni nshobora amashaza ninye ndikuraro muje yaberege doctor kachi bodo ejo kare yabege doctor yukagizamo privatization mayo to privatizinga ekinde tukuyamba government mweshika bataraguze police kabataraguze barracks kabataraguze marwaro habwa shibaguriza amashume atuno basuka kurema kuguzirwaro konguka kuza enju eyo mushawo yanararamo tima kono chede ine police because omugasho gwitu nuko kora ko umuntu tureba ito umuntu rukundeba hano ya television asheme kura nyoni teka ki yanje nebasa kuyamba soso yate tuguro because na nakugambere to mugasho bwebembezi no kumanye bizibu ry'abantu be akabishunjira umubazi hatu nyoko rujiro umubazo kunkujunga hati kuna kubendi in charge miliyoni 3 miliyoni emitwara 3 zonka z'abakozi ba government tibinje munonga bo kugira ngo bakabe batakutunga benefits mweshatwe kubuza umushara na master na bakwa miliyoni 2 izumugwenda zikakuraguriza zikashashura ba school fees bakaja muri kintu cyeko rukaci basa kashika wasika kandi bintu bibikusera nebya government amarwaro na government yakwachita kuturikinga ekaragurra abakozi bayo government yakwayeta kushomesa abana babakozi bayo izo kiviri government akwachita kukwata za tractor ekufata fertilizers ekazihereza abakozi bayo kugira ngo babayambe kutunga alternative of their income because most schools have got land, redundant land. Kongo mushi umushomesa nabayayika wala kugira ngo aze kuhinga nikibasa kuyamisinga lesson no kireba ko muchumuro nawe na hata kurugomwe na tahuwa hat ko kwa bine tractor yo kubayambaho namwe kamashomeri kumbi bakaba tractor yemwe bakakora bakabaha irrigation bakahinga no shanga abashomesa bashemiriwe nyoni yo idea yanje omushomesa wa means of transport ukamenya tumwene mushomesa we emitwaro yawe ni shanzu ko garoko zo mu kibando gure piki hata tenda kucharge ngo mushoro ukashanga piki omushomesa najigura miliyoni kemwe n'eceka n'ingibiri omushomesa no mushanga sutu na isharinga ngo nayino mushara mumonje tikubasa intelligence kale ukubuza mu irwaro ryo why is it not so because now to ebuza manya nyoni alternative government
ni cyane leta ni alternative government no kushobora abantu kugira ngo ito kutakubeta mu government ningizo tubireba tuta ejinyugo gasho kwa TV ngone imbere y'abanda nyoni imbere y'abandi ata nitekateka ngo television nerebwa n'abantu abakwagera movement niyo baza kugira ngo iki cyana cyatera point no bucike cyane upu nishaga bari yoko hadi no baza kushaka babihandika bakuza kubita mu ngoro habo this working elsewhere mahanga kandi Namibia nitugizo bwiga konka ko nagira Namibia ni ngumani ni korasa Namibia kwa niyo nagira you see bright Namibia rero gamba it doesn't reach 4 million people general population y'abantu bayi it is around 3.7 na hato mtu nasa kuja atanibache abache kubikora kitakumanya numbers kuget impact numbers kuget impact itwa bache itwa binji nizo twinese de nyinji zo kora bintu bitu binji because kakushobora tufine market bari tubine market wabo no buhunga abakubugura bagira iki baro because tuna million 50 z'abakamera kurya wabo ile soda wabo abakushashura umushoro nibindi kandi buri kintu ene consume bo including soroti and soap eri homushoro nikibaza ko ine abantu million 50 zikozya ibu no kushoro zete nyinji to kushano 1 million ina kora baine million 50 zikurya omwonyo nikibaza ngo ine esede nyinji zikusomu government yabo so aito aikati we are seeing a proposal to delete those who are not teaching not why hati no kugira ngo aba government tubakweta nkitwe kubabura nituhabura raha haro program yati mu tikuza kusigabura ebigambo tibito mbiga no wagambo tijine bakuru mwana hati ikizimu kidu no kugira mfine government officials abakutoreba ngo bishop na yagamba nato kugira wachire na yagamba we have selfish leaders abatakumataringa batakufabiza byabo because parliament in a capacity parliament in a capacity yokuzo parliament kajabu no let us make a supplementary let us change the whole entire policy because hatu nyowe nechinja abashomesa batakanya utingwe babonjera mushara konkane bakumongera kusakyari ni bakumongera zinga yi ebizibu byabo ni binga yi eziri kumara nezinga yi because nyonka shom economics ni manyango the more money you get desire for more increases of course desire for more increases a rich person needs more money than a poor person so ni kibaje maiza ngo bakongera million 2 nabwo bizibu byawo bitandika kuteketera million 6 na bakusa million 6 bizibu byawo biza kuzari 10 bakusari ni kokwe. So the law that governs money, no, it is very clear and it is stated well. Mwena nyunga bene tekateka. Ngwa bashomesa mwena bakuzibitu. Nona mwana atakwenda kujusinga tu waka do teachers only. Abakuzibitu aba police abatakwegambira ngo bayisharinga. But the whole benefits zina kushobora. Konga kujurizi. Tune n'abantu abakora makagitu. Tune n'abantu abakora mu hoteli. Abakora maybe houses. Now going far because wait. Let me conclude this. Let me conclude this. Abantabo, they are not unionizing. Tibine chigombe choko akwatari chigombe cha house garu muri baromo. Konkane bakora imirimo y'amani. Cyari chigombe chaba nangwa amahurire bo baruho konkoro shaka ngo batakoraga. Kongo shanga ngo umuntu no munyamahurire na appointment leta tajini. Omuntu nakora umuntu yawe umurutoke bawe taine ne baruha erikwereka kuri umukozi wawe omuntu nakuri sente zawe toka mahago ubujurizi ko kugira ngo atwenari sente zawe omuntu nakora mu hoteli yawe taine baruha yarwara umuntu nakora mu hoteli yawe yarwara kataha yaza kurwo mu kurwara akagaruka nashago mu mugwi wawe gabiri nojo tutura kandi kushimangwa bire rwire in other words at the country ni twetaga police ni twetaga kiragiro cy'amahanga cyo kufa abakozi bitu obanu wa government obanu w'umuka obanu w'umufamu umukozi wene uri gukora ni ngwana na factory y'abacayina tinguza kugamba izina bina abakozi factory je n'abakozi nka 15 cyaro umukozi wene uri kumanyise azimutaye wari gukora buryo ngone bagenda bamushashura umucamo taro umukozi wena oine bara yo murumu taro umukozi wena ubakashashura sente omunash SSF National Social Security Fund taro umukozi wena ubakuza kubinga bakahereza na keji nogeta cha termination rate so hati mwenu ejo niyanga thank you so much right so twakambashonga y'abakozi tukigambeho tari mu bigombe byo butegetsi ekibazimanta kubiha cya politics
hakona nyina abakozi n'uburyo wanupu nyina abakozi n'abandi tibina babaro abugota ro police iri kunje bakugetse in other countries. I think you are being sincere. Yes, I'm being sincere. Nanyi mimi wajeni mimi twari kumi yebuze mazima mitwari kumi kuba kuzukuha iwe ukaza kajuri uba kuzuko ukaza kore saki mitwari kumi Bright chooses to come and speak the truth. Yebari mnonga Bright. Actually at one time some of us tukatu ingo kutamya itu debate kabeta televised engage tukabantu yebuza why do we even celebrate ejeba kweta ngo ni Labor Day abo kuba waza kureba abantu ngeri bakorra muna nebitongore bir distinguished hano tubine all those benefits omuntu nasakore myaka 20 asibure nko witenjoka hariho kugira ngo mbwenu ngo bagire ngo you know ya ineki NSSF yo agamba ni kiroto umuntu nakore myaka ashatu ataka humura hoga wiki ngo baje ngo karivu umuntu tayina ka medical insurance so mbwenu eche kitiro ntugambe cyabashomesa hano ya on set you know azaje tubeshari nje kunga twagamba uno Morocco government hari yabandi konka it even grows bigger koko Bright ya ugambira chikambera yabantu bakorera mu mihango abantu bakore sente nche munonga kugira ngo tuzineka kwatena na standards of living senexa to your business how can you come out no ruga yota waba no kore sente tine chizi kubuganda nebyetengo by'abantu so when we are saying that maybe it is time to revise ekinde kwatena Labor Day turebe twanduza ugiza tutire tambuki turugire twahikanka ubu tiyona abantu binja batine mirimo turenduza ugena ntuhendera we are now forging a way forward omukhendera kwitwe twe n'abari ya setatu by'abashomi kandi kabashomi twenda kuronda way forward we must recommend something because Bright tuza kwikiriza abantu kugira ngo tugumira nturamenting ntwetombwita tukutonzi twanturebe mbera kungana bo tuza kusuggestinga what should be done omwami Isaac. Yes, mtebekanisa. Yes, hati turukugenda omuriye byone kirya amashomero wacu tugambiri watu hani kishane kirya yishomero nyini. Bizima. Ugu is a serving teacher currently at Nyakayo Secondary School. Now, iwe no teka ngo hakorwe kituriyo nthendera so tugamba ubugamo wa muheru and what you would want the government to do omumbereji eituru mu bwiro. My moderator wabare abaturikize mwabare kutugumisiriza kurikiza nani shabangu mwami moderator abantu bambagambira kantu kamwe kakwegeza areche bakweta cost benefit analysis watamuchi wihamuchi garbage in garbage out. Thank you. So ejo economic term tusome kwantu jihereza abantu bitu ba government n'abazire abutwine yokwe bane babashaba karuru babagere nkonka mukebuga bachikumye bachinsisting w'kintejo mwena abo kugira ngo inshonga yo kugira ngo abazire turentuferwa munonga abashomesa n'abandi abakozi tubagukorerwa kiki kishibakwa gikorwa nko umwami Bright yanagamba nani shabangu government erebeke ngo yatomu nkora ebintu ebyentekateka y'abantu bine nitwe government manyi konke kizibu barebo benyine nabakutukorera program za plan zona muntu we naba arts wayi hawo kubanza kwa shanka wikume na babiri nyabara we mwetereze mugaruke mwene mugaruka amaramu mbe patriotism mujiteko mu I try to say that they have been preaching what they don't watch man preaching patriotism ine muburuzi ningashiro brando wabanagira ati nyokore binagamba utakakora ibindi kora mwene hata nabone bakora ni batugambira patriotism ko mu tekateko mu practically in implementation but you chobokora mbabitugambira mukanwa ahubwo mwamujuri simweje wanje mbe patriotic ngakora imyaka ekabetano kama 20 tompa kantu aba uchobari yambo karinguriza nshonda bariyo kabajaburo kabahereza byinji kona buzima no patriotic ko kuburiwe ukahurota so ni impendere cyo kugira ngo government erebeke ngo yateka umukora ebinte bye kubana biriyo mu Labor Unions Act tujine twine unions then twine standing orders na code of conduct
ebitugavaninga constitution eroho netereza je ibintu ebyo bitumukora isende tukugira ngo zibuzire konko umutima gwo kuha nibwo batini umwami mujurize ono bewa ino ndijo bere yasugambera intekateka no program zindi nano zireba sente ziroho nibakoraganisa byo yabyanshwa kubyo muganda yagambire kwiyaho ekintu ekibatine nicyo kugira ngo umutima gwo kuha. Okay, yeba, thank you so much. Omukuru Senix turiyo tugenda guhendera umugambo buce ati umugambo buce nyewe nintekereza nkabutoje kunjira kugamba ebintu biturukora magara genseje bine time frame umushomesa nkuko ari kugambira no gusasa ubwo kureba yine hati wamureka arinzire myaka 5 mukaga amhera bo bari baza kubita yaringa ukireba ariyo nano gata kinene cyakubasa kwikorra akarwara pressure akarwara shukara bwa stress ya school fees n'ibindi nubwo kuzumwongera nizije kuba zitakimunyire mu gasho. So I think government cyesheme gukora no actinga nawe akasendeka cyakara turi kurebana kazumbide bitine na mugasho. In fact in government aho investing centers nyingi konka zitine return kandi ureba ngo real government iriyo ne yakora rotse kungate kujireba nawe abine cyo bariyo bakora ngombe kihanga ariko twena twicerezana ngo kwegesa uhegesa n'ikintu cyukuru munonga. So government sheme kwetera umucifuba eki cyo kugira ngo because nyo nitekateka ngweki tero kuchikora abo kugira ngo te kubasa ninga teyini kunga just punishment mwenu kubafubira aza warata kuchubasa ashuwe kashuwe umuntu amazore emyaka 15 mu service akwerizo bwiri bw'ibone bw'amagarage hata na wamugira ngo resign ngumuru mashohori atine na working capital ashobora zikora ki azikwihanika azikwiyita none umushoboza ngo azikora ki. So nyo nitekateka ngo kuturebere government neria supplementary loans ikaronde sente ikakora ibyerushime ebyero gukora n'abashomese barebe ebahereze priority ebahereza akashara kabo kubarwenda ito kibone kutuyamba because jona nyinye nkate no nkundu kushomesa nyorangwa abana banje tubaru kushomera abu ririya ni yanagamba buba ni mangu bari no bashoma konga nko umuntu ari kwatwa ngo umuntu ari kumanyira abandi abagufa government cyero ne yakora kiri free ishimiye kwetera umukifuba ikayamba umushomese kamuhereza akashara keto ne maradanisa akabona kugira umutima wo kubasa kushomeza dena hamwe tukabona kwihamu abana bashomere kandi bashomere nto ebe kubasa kutugasha kutungura ihangari yitu. Yeba Senix bright hadi amami muvurizi Vincent inshonga zituho ni mwa bakutureba inshonga zituho n'inshonga nkuru ikibuzo nkigira iwe kutureba tukureba mu cikire ngwabwa no mushomesa ogurere uri kumubuzo uti owawe oyiniyo pasi bishimushomesa we tonkomera tayi yanje manyo mushomesa ni washimikwa na kumata izicyaro cyo akwana najora burizo umushomesa ni wayine brush yo kuterekizo umbazi abakwana atekateka washimikwa na valiki umbazi umushomesa ni washimikwa na abayine koti eyikuzu kumutiza nani zo watatazara mushomesa we kanizo watatazara tontiza kakoti koga waje ngo mushomesa naona adaptiza pasi umushomesa naona adaptiza koti ngurakureba ishazara nyina zara umushomesa nawe takashukire ayino mukazi namukunda bambe arundi nese bayida wate bintu bagezere byakuma kuza kushuka mukazi wa babanza bakushabaza mwe kunire bakushaba ki amato panyisa mu motoka n'ibindi imigati yo kutwara maneza na keje ngano inshawo za sukari za parfum kuza kubisa umuntu no kupanga ngeduka umushomesa binja bakiri ni baki hato umushomesa byaho awawe twene yo musiri babantu bagurebereho n'umushomesa nashomesa mwana wawe umwana washomisa bamwe ni ba engineer ogo muntu umushomesa ashomisa abantu baba doctor umushomesa ogwe ashomisa abantu babe abashobozi bamani konga we na capacity kiwe ekitoje esatene ekura ekitoje kishindura ashuba kigaruzo kitera kamukungu so ebitron tugambaho nesho makuru there are issues of national importance tizirimu bigombe ryo butegeki neshonga zikwata abantu baburizo umukozi nago bariko umukozi irrespective of what he believes in terms of politics hati baja mutwereze recommendation ni nyogo directly a message nezo aba MPs members of parliament ban
tukabatera akaruru ngo mu identifying ebizibu byitu mu bitwaro mu parliament kandi mwagambisira karimwe ako president Museveni ikimangu n'abatini mwagambisira karimwe ngo abakozi bitu babona mununga nimanya ngo president Museveni abakubahora mwesharinge kukirabere cyetaga kwanga parliament mujange kukirabere cyetaga kwanga kupasinga supplementary mujange omutebesa program taro umuntu ushimye kubana za television akajambo sentiziro omubudget wireje bahingwize 302 billion za cyamushana y'abakozi cyamushana breakfast and lunch abakozi ba government abajomuze bitongore jamani za abashomesa batarimo samu wakazi na bweni mani imwe mukabe muri 302 billion konga abashomesa government ko bana cyamushana te ko bana transport te ko bana goods te ko bashashomesa abana babo kubona bana nyongera kashara nibabasha bacango omuteza program noreba ngo bahingwi 300 open general jirengo 107 billion ngwaji ezo 107 billion zikabe zarugire ombashobozi ba gorodi ngo konka bunyangwa ba gorodi bakanga kushashura umushoro tuziferi nikimaza ngo gorodi yoyonga ne batakashashura abakozi bitu bo emishoro ya gorodi yo ndiyo ni koreka sente zikabwaka atugo yanjire bamukorire ndiyo ni koreka ngo 193 billion bazitire omutitongore bacheta Chira Motors ngo Uganda nitwenda kutanga gukora amamotoka kagagenda hata babere batekateka ngo tuzakumana tugoba billions zinkaga buri mwaka ayindi kugambira order general jeri abatamaka 10 yashanga ngo bagurize kuguza ko ngabataka gobire bagurize ibintu bya 1.2 billion umwaka kubona ngo tibagobire hono kwiga billions igana cyenda n'eshatu zona zafu rero nongira ngo tonese dokushashura abakozi tonese zo kuraguriza abakozi bitu tuwelese ntokushomesa abana babakozi bitu bishiba MPC timutekeragiro cha minimum wage bill ninga mukakoresha bakweta mukama wanje twagira mu parliament oyisimbere nyisimbire kandi manya benindo nsokuraba muri niyo twako mu parliament twicerezane tuyiguze tutemekereje kweta muri salary reconciliation board orukugeze nyingi norukujyanje oruwanje tuzongere owanyinje tuzishare habe mu kwatana umuntu umwe wari river wa KCCA akajya miliyoni mushanju rero river wa district yambara ngo naje mitwara 25 mazima urore kuruka miliyoni mushanju kuza miliyoni 25 tena turi ba river tena tuni permit tena tuvukata ba cabinet Bryce Yebare thank you so much thank you so much abantu bambara the microphone eshonga zanje ni mulani nzigamba je bantu bamwandebere bantu bakwetegereze yes handle the microphone handle thank you so much Bryce Lilian of course turukwendera yuko ebare hati turyara tukore ki hakakorwa ki abo kubatu abagamba hakakorwa ki Bright yagamba ngo umuriye kintu cyo mishara nango yanabeta abakozi bona konkanyo ningira ngo abashomesa tukiye mu politics tukiye mu gunoha tutakitamwe dini tutakitamwe rangi nakara okushaba kandi no kweshengereza byo mbwire bakarura abantu bajya ngo tagamba abashomesa abantu abagambiro tinku basa kukereza abo kubandyo mushomesa nguceceka nkashabire mazima shika balance bashomesa bongerwa kasente kugira ngo zibarkwenda akwa noremba gira ngo ezibarkwenda nizinga nga bongerwe sente science teachers kwemba tunga miliyoni ina ona nangwa kare byayangire aba arts tumbaga ishatu ebyo byona byayangire primary kushanga umuntu natunge mutwara 85 ezitakhanangwa na school fees yo mwana wa primary wa mbara junior twabeshengereza planners nangwa mwana wanje yanagamba nguba MPs nimwe okubana nyireba tinka mbiri kanye ndiyo ni nyajurangu mube konka mazime kintu cyabashomesa government okushaba kwitu panelist bagenzi banje nangwa nabana mbyaro ayituriyo ntuzakuronda karo akwa twina abana nibashoma mutajya ngo twine bana kushoma mbwe ni government musasi bw'abaziri government musasi bw'abashomesa government musasi bw'abantu banyu nanye mbarmo mbwenu tusasi bw'abantu bitu abashomesa bagire ki bayongerwaho nabo bashemerwa mu nsomo batera karuru bino kwekunda mbwe nabo bashemerwe eko niko kushaba kwanje abantu bisingiro
ndiyo nigisha Okay, thank you so much. mazima kantu twereze ngoka ati nebu tutere ngo tutera kingo kandi abantu bahenare mazima mureke twereze abantu bita karuru kurugara president Yoweri Museveni mpaka erosiwa mukama bampero mugisha mukama bandindire abahetse mutunganye rwete nyenda kubasima hano risabe nanyine Bright Mpumuza, thank you so much for being here nubwo wiza bwanyuma ko ngeshonga washoronzia ririya nuteraho erizo watemba pichar kwijaha. I thank you for the patriotic heart umutima gwihanga twagurebera ari pichi Senex Nkaburijo always being with us nyenda kusima na numushomeso wayihayo akija kagamba nabanga kandi byangu baba batina tubakwanga this is a hero nyabara batisha kunkora kuri akanda tubafatira kanye gambo umutirikare abantu batureba urwo twatana kandi twahenderera muguma TV twaturi yamanya kandi shiyamanya uguba kweta Arena Villas and Hotel kumeho mukama barinde hatina mukama enteekateeka ezahebwa omu porogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tiziine kakwate koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda. Otaferwa abataka nani nteekateeka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereza enkoko 3 eziraribwa abagenyi umushango gw'enkoko ezuwanyumire reka ndeteye ebitoki nk'10 n'esano yinka abataka mu nkwazi amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa agahanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkakikora kasha kira kuyotenda omakaga ngenda